Buri muntu wese iyo avuye ku isi atazayigarukaho iteka ryose, abamukundaga basigarana agahinda kuko baba batazongera kumubona ukundi. Ariko bishengura kurushaho iyo uwo muntu agiye nta mwana cyangwa se umugore asize. Mu bahanzi nyarwanda baba bakundwa n'abatari bake, hari abitabye Imana bakiri ingaragu. Kubwo kwamamara no kwigarurira imitima ya benshi, hari bamwe mu bahanzi nyarwanda bitabye Imana bakiri bato, byongeyeho bakiri ingaragu, bagapfa nta rwibutso basize imusozi. Bamwe muri abo bahanzi basize abakunzi bazwi bari bareretse isi yose, ndetse bamwe bafite gahunda yo kurushinga vuba, ariko kubw'amahirwe make bagataha intego zabo zitagezweho. Muri abo bahanzi harimo abangaba bakurikira. Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira umuhanzi n'umwe ugucika, ndetse uze kumenya n'icyamwishe. Ikindi kandi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo bidasanzwe nk'ibi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Kizito Mihigo. Umuhanzi nyarwanda Kizito Mihigo wakoraga ibihangano bihimbaza Imana yabonye izuba ku itariki 25 Nyakanga mu 1981, avukira i Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Biza kumenyekana ko yiyahuye agapfa mu 2020 aguye i Kigali. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu rukerera rwo kuwa mbere tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 aribwo Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi i Remera yasanzwe yiyahuye agapfa nyuma y'iminsi 3 yaramaze muri kasho. Nawe ni umwe mu bantu bari bazwi bitabye Imana akababaza abantu batandukanye. Yavutse ku itariki ya 25 Nyakanga mu 1981, avukira i Kibeho, umwe mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru. Yahoze ari muri prefecture ya Gikongoro mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari umwana wa gatatu mu bana batandatu, aho ababyeyi be ari Bugozi Augustin ndetse na Iribageza Placide. Bamureze mu buryo bwa Gikristo, aho Kizito ku myaka 9 yaratangiye guhimba uturimbo tw'abana, maze nyuma aza kuvamo umuhanzi w'indirimbo za Kiliziya Gatolika zakunzwe na buri munyarwanda wese, waba umugatolika ndetse n'utari we, kubera ubuhanga indirimbo ze ziririmbanye. Mu mwaka wa 2001 yagize uruhare mu ishyirwa mu manota y'indirimbo yubahiriza igihugu cyacu. Mu mwaka wa 2003 yagiye kwiga umuziki mu Burayi, amaze mu mwaka wa 2008 aza kubona impamyabumenyi yitwa Diplôme d'études, aho yayibonye mu ishuri rya Conservation des Musiques de Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Tariki ya 15 Mata mu 2014 polisi y'u Rwanda yerekanye no muhanzi ivuga ko yafatiwe mu byaha byo kugambanira ubutegetsi imbere y'itangazamakuru, yemera ibyaha ndetse abisabira imbabazi. Mu mwaka wa 2015 urukiko rwa Kigali rwakatiye uno muhanzi igifungo cy'imyaka 10, aho rwamuhamije ibyaha byo kugambanira kugira nabi ubutegetsi, ariko bumukuraho icyo cyaha cy'iterabwoba. Tariki ya 14 Nzeri mu 2018, nyuma yo kureka ikirego cy'ubujurire yari yaratanze mu rukiko rw'ikirenga, yahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame. Tariki ya 13 Gashyantare mu 2020 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uyu muhanzi Kizito Mihigo yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Tariki ya 17 Gashyantare mu 2020 hasohotse itangazo rigenewe abanyamakuru ko Kizito Mihigo yasanzwe yiyahuye aho yarafungiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Iva Buravan. Umuhanzi w'umunyarwanda Burabyo Ivan wamamaye nka Iva Buravan yavukiye i Nyakabanda mu karere ka Kicukiro tariki ya 27 Mata mu 1995. Yitaba Imana ku ya 17 Kanama mu 2022, akaba yaraguye mu gihugu cy'Ubuhinde azize kanseri y'urwagashya. Uyu musore wakunzwe mu ndirimbo zirimo niyo yasorejeho yise Big Time, yitabye Imana akiri muto ku myaka 27, ababaza abantu benshi, ariko by'umwihariko ababaza cyane uwari umukunzi we Shifa Mati
wazamuye amarangamutima ya benshi nyuma y'urupfu rwa Buravan. Byavugwaga ko barangije gutegura gahunda y'uko bazarushinga umubare w'abana bazabyara. Mutwemere rero dukomereze umuhanzi Tuyishime Joshua, akaba yaramenyekanye nka Jay Polly. Mu bantu bapfuye bakababaza abantu ku buryo bw'indengakamere, uyu Jay Polly aza ku isonga mu mwaka wa 2021 hari kuwa kane mu masaha ya mu gitondo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021, ubwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Tuyishime Joshua benshi bamenye ku izina rya Jay Polly yari umugabo ukomeye mu njyana ya hip hop kuva injyana yamenyekana mu gihugu. Amakuru yemeje ko Jay Polly na bagenzi be batatu b'inshuti ze hari ibinyobwa by'ibikorano banywereye muri gereza, hanyuma bikabagiraho ingaruka zikomeye. Ibyo binyobwa rero byakomeje kumugiraho ingaruka cyane ku buryo yakomeje gutaka mu nda, yarangiza akajyanwa kwa muganga ariko bikamuviramo kwitaba Imana. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2008 ubwo yadukanaga na bagenzi be bakoze itsinda rya Tuff Gang maze bagakora indirimbo zakunzwe cyane n'urubyiruko n'abandi bantu bose bari bafite agahinda. Nubwo yabarizwaga muri iri tsinda ariko ntago byamubujije gukora umuziki ku giti cye, aho yakoze indirimbo zamugize icyamamare harimo D4D, Akanyarira Jisho n'izindi. Gusa kuva mu mwaka wa 2018 Jay Polly yatangiye kugira ibibazo ahanini akanafungwa. Bikaba ibibazo byatangiye ubwo yagiranaga amakimbirane n'umugore we maze afungwa amezi 5. Nyuma yo gufungurwa yakomeje gukora umuziki. Mu kwezi kwa Mata mu 2021 nibwo Jay Polly yaje kongera gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, arangije akatirwa gufungwa iminsi 30. Jay Polly yababaje abantu benshi cyane muri rusange. Reka dukomereze ku musobanuzi wa filime Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga. Nta utaramumenye kubwo kuba yari umusobanuzi w'amafilime, akaba ari no mu bambere bakoze uyu mwuga muri iki gihugu, ndetse akanaba umuvandimwe wa bamwe mu bakomeje kwamamara muri uwo mwuga aribo Junior Giti ndetse na Sankara da Premier, abavukana ku babyeyi bombi. Nawe inkuru ikaba yaramenyekanye ku ya 17 Kanama mu 2022 ko yitabye Imana ku myaka 40. Aba bose tuvuze ntabwo bazigera bibagirana mu Rwanda ndetse no kuba bazi muri rusange. Imana ibakiri mu bayo. Reka dukomereze kuri Pasteur Niyonshuti Theogene. Niyonshuti Theogene yavutse mu mwaka wa 1981, avukira mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge. Ababyeyi be umugabo yavukiye ahitwa mu Gacurabwenge, ubu ni muri Kamonyi, mu gihe nyina yavukiye muri Butare. Mu buhamya yagiye atanga yavuze ko yavutse asanga iwabo babayeho ubuzima bwiza, aho ntacyo bari babaye kuko bari banatunze, aho yavuze ko yasanze bafite imodoka ebyiri. Pasteur Niyonshuti Theogene yari umushumba wa paruwasi ya ADEPR Kamuhoza mu itorero rya Muhima ku itariki ya 17 Kamena mu 2023. Nibwo bwa nyuma yagaragaye mu ivugabutumwa ryagutse mu giterane yari yatumiwemo cyitwa In His Dwelling, cyahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 5 ya Zion Temple ya Ntarama. Niyonshuti Theogene yashakanye na Uwanyana Asia, ababyara n'abana 4, ariko bakaba bafite abandi bariraga biganjemo abo bakuye ku mihanda. Yitabye Imana ku myaka 42 y'amavuko tariki ya 22 Kamena mu 2023, akaba yarazize impanuka y'imodoka yabereye mu gihugu cya Uganda, aho yari kumwe n'abandi bantu. Amakuru aturuka ku mugore we akaba yaravuze ko mu bari kumwe bose harokotse uwitwa Jonas. Ndabashimiye nk'ibisanzwe, mukomeze gukora subscribe na like kugira ngo muzajye mukomeza kubona ibyegeranyo byinshi babigiye bitandukanye. Ciao ciao.